وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ولا mnaijana ya fanyale jimbo lila ntujua wala mdobi ntujua mumdahu shaholi ho les états biazwana obonsi juu hahe haono afdal ho ambia gozibi izo bokondo ya rirenda watukufu karina udaza hauka etitria hizi habari rizamba wabanu zione sauka hambeza ko elizo soulage ulonizo kango amini yauka zengo zondo na inongo mbonge zenda ondro utambi hokana izo ni yashio nizo ni wona utindizo na ba onga mndumilwa na bezindwachi sha kango ambeza ko eli eroha hoji alhamdulillah situ amba hindu yakantambisha yabo owanza we kheri ngwa jujibiwa owanzo shari no anafiki wajutambiha auka wambilwa ye opposé ya zila warenda o watata yao ngarjoendele hamando ri jozadeni bo wakomori emabawa yaja imjilano uzadeni ibili wafanya hafla ho poro haola duani ri shukuria ukae ukanda bo mabawa badi uritahamu watinawe karna uyenshi gebidio rijua usiku hafla ijoka ufanyiwa taimbangu bati juanza bie za pulo ni fakihimda dabine diaspora positif bie zisazipuha kama nzo nende harume hafla ya hemabawa ya wasuli hasalama mtidwa zile jimbo la ola bwana ola ukari wasuli salama salimina ko yarongwa kulabu abangi abo hemabawa ya Isaya janga mumjidi ono uzadeni azaliwe iraisi mwema alhamdulillah rabbil alamin tuona raisi mwema ujoja wanu ujoka hama azali mdu ya shinda ya deplase mabawa ya jana ibonti juu yabo wakomoringo ajo ujibi wa roronro yabo na mvureze meli na mvureze kontineri yabo bange lazimiyo sirikali kamili ne mikata dipe ne lejeshi jerifanye mahfali ho radwania ebidiyo hafla ngefanywa wondi ezebiezi sazipulo wakaona ukempi problemi iloko moriba si dezebie abungia buri mjida nuzadeni bazi sazipulo e bien 500 euros e mabawa kilo neral jana abungia bo iforendera fanya ba hafla ba ila hali ratufanya ba hafla bo komoringa mzijua au mziwono au tija kwezi watukufu wodo upande huo haya kamtuona haya ule mengurilo nuo kamtuona haya ule mengurilo nuo mbabawa mbanyurwa hula ukamke wana damuranzi ijabo anuwa hamae entisa inendi haja katwari ja Marekani ja Angleteri mdugu kontu daoni ya telefone ile bawange jato lisali pi hongolo kintaki ngolo maktokolo cha hambe baruko yujuji via KFC hindi yede namneko ule mengurilo abasa alafu sisi mrungo do hahimi akahamabala ila de guerre mondiale mrungo kwa mabala yanuka tuka hisa basa mrungo nguro makarito hata na mwidinde mishipa ijoka uwasi habo pia ndo tukanza ujuse makarito yao zabari weinda we bo mabawa ti utata ti ulindi ata untramu swafi tawe waswili nimna haramu kenjo udabano kenjarenga bakarito mndugu do jibi misaje une makarito ya jusa ya mabawa mndugu do lingana nayo jama mndugu waho maburiki kabati aminu kango toka uona mnabawa tena kabati mndu amini ya ukana ngo toka uona mabawa tena itongeza haina mndugu do mbio aina mndugu do mbio ya juwe eban izendazi ezinto byandazi bizengwa komori ezinto byandazi bizinu ya ukamnati wa wandu wararu nduka tushino una maindu ya mnika alafu lelo kwenu wandu wafao hanza ya hata wajemba biza mabawa o wandu wasumene wajuwe muoti pia uke mabawa yaja uzade na mashuhudi na furaha bahari babawa shonga iwa suiti babawa ya mafitari wa suida abo basi wandu pia ngo no tijao bwa komori elazimiyo akili yanu ifanya hasi karitiki yasi ya ukana baba wa ije mdoda himengo tuko ulawa yawe yafe
mkatuja ngotuka ulibali yaje mruede ayimija ungia mabala ebano makaruto kumyano mtuamini yango jo hise serikali ngo jo yarenga wende waya huzei ho makomerza ngo jo hweza zebei yoti comportement ya wandu warumao ni wandu walona roho uno baba hatuna wazaza hatuna jomba hatuna wahimi ngo singani yamba bisa mabawa zanku kabati amini ukana ezani hundra period ila pia natukana bakugejusi naruoni haya wakomori ngewao wondo mwendo wa enjezi za muda mjuma panga mjoka hit ike kweli wa boa itabirani wandu kabaneza turada nizo ujando adopa mtuzi wa majwai mrungo majwai haya tondo wa keshila ireo embaza sardenezi isa wa wandu mjoka urudi mwene mwamiga mwendo mwawanike confiance tena wa wandu msubutio mwabekana ngari maori linde ukakwana ure savoti kwana ure savoti ndazi ebanu azalingu mkazi ni madati wa opposition wanyunye ni mkazi madati abantu mdele hasa wanu mripartu harumwe madati ukasinga ryo uzia ze vote kamdozi ya hindi kamnosho uzia ukakamtina mafundi watu wambeza kweli omijini neze hutuba kamtina majuge watu wambeza kweli wapia wahulu ngon kamtina mama deputy wajenda wamdaidie nganyina mikata dipe kamtina kuru constitutionnel kamtina kota kamtina iwamba kuru makuru kamtina mba mdujo mdaidie ngabo nyinyi kamkonstitution mdidetatu singa dozi ya zopoti kamtikazi yende tujamrege e peuple comme mdire nda cinema na sira rambagari wana bwana tumude malale tanyari kamtukozi hint amanzo mndu mzima mwandu amba kama na ujama karita bikeli yatu amanzo mndu mzima yana ndiye namna tukauzia utojo uhulilo gazi yabo ngodo ramaseu ngabo ngotukauzia fotidasi kama mbio wandu kenganya wandu waidi wa mkubalini twara siya o wajuka umdunga ni rajo fanyiza ngo baba ngo abantu kukarana uzamba borutu wa mino wasaya majoona mwambio nyanyanyi walo hunu ange bidiyo wakomori wamba oroho jikome ya umaru rare cha mona ni matanganyi hayo kana hakika ngamtambi hao nezi hundra wenti ya hatu karno mwamini kabonyi ko ngam mwana wa Nazari karno mwamini kanga mwana wa Nazari garuonao ngarimona ni moka hakuda nyina Nazari arumeze hafla rahane namna nyinyi wanyi mke batima bwana Nazari Ganza baribo mzee obarwane ka upara inushuri ya moroni azalinge ban enda kenti upande urati bayo kena uposhe usha barwane chaptende kantida nazali karibu na ngari wanao ngojo joke abejo kile kaba biraba ya uniko mmono ya muhade abe bomzete yapote wana mwenye baraka ngaro wanao bwana maudu na kanti karibu na azali tigela bavuni mna haramu wa into shauka inushuri kuya komo inu konini wa moroni ngaba ngatuko kwa shuri ya ikoni matalani azali ya jaba na kenti karibu na azali gutu kanti hula mjota wali kenti bavurisha katina kanti hula kabo na kenti la mina alafu wala rajuanza rimre hitwa rido mona ninyo wa ili mwakanti jao abonga mgojo amba mimi dena la hasara abonga mjoba kami dena la hasara mimi shanja la hasara kenti mroha mnyezi Mungu ngami sincere alafu o anru amba ungwa lindao 2024 na wala mhewa diwangare azali babunga mantao mtreno ando achi mtende amiga mwendo azali akubali kwa wide ande aba mimi ngujo nika premier chef mimi ngujo nika gari ngujo nika opposition ashe ewanzo ya soventi nende abasamanga mmonao ezefamiza hatu pia watu hubu hema bawa ya bwasemishipa pia sababu de makarito aina yona karito ngukoma wala de mruma ngumni gurongo karito ali kakale amtaola saya bayanuti ya tata yanurikana muswafi wabi mami chikarcha huona bomansane banudokanda yede namne mnanti wa wandu wararu wazulisiwa hata warendwa nkazu warendwa mankuhu lelo ngwajo foporo ihopia kekweli wabiri mezi na mezi ebani kamtsoneza tsiturachi banengelikana wandu juzo darenge wana kudume waidi wa watarmareni inde pula hiyo bana inde emergency ba wandu hawe entinge develop ya emergency dai ni malaba danyele emergency ya wando toshindo unda tanto hole juzi wandu wafuya abo hama jini atole le wandu wafao hama karito ngeba nusi ngarjoka urenga confiance yao yenshida sina ndo amada onatani haina sikumda todo neze famiza he zorende hama wa mezi aina mbugu himiso chao ele beni keltuja makarito ngurugudu ya misa chao
parce que kabati amine ukana inungel joka banu maudu wanu kari rumano wando nza shonga otu yarenga wale wao wasimbeze mba basi minga mdogo makarito 20 ba meseka joni bali haruma mezmili mianga mdogo ya ba mazo nifanya mashuhudi basi upepo longe yenshuye namna hiyo tina gari kweli wone mndware ngeba ya da makarito bala ngo twende ya tatazi ya jaya huzekenga yo ande kese shughuli zija uno binadamu da ubi uno halafu wakemala ba wado da idio wandu wao wakemala ba wado da idio wandu wao ngam rongozo embabiza zidede zenda zifilmeo elapita leni maarufu nimwambie ni ukana yoke tuwa hani wa Komori wala wandu wadungwe da ndo na masutu nimbabiza la peli wajawa mbango wa hao yonge wa hao ni shirika lobonze haina mtu uona zahadani ekebana zali wonge na akili daine o wandu walo da wana yewa ingo wandu walo na akili wajojuzisa vanela pita linu hisa vano wandu watukofanya zinda watukofanya zinda vano la pita liyabamba umtsangaza bali chofanya hati ilo swala na mndu mwenza akili yajuzisa vanga sina la pita lisa na rentel maru France kairi mrede Dar es Salaam hauhindi hauyende haukaireke mndu hende nzuani yako yodenti hatu wabo fanya zilera zili ya mgojo jimuranga nzuani eka upasha vide te upasha ni yote 30 minutes 20 minutes ngojo jimuranga nzuani ndo watirete hapo ilo swala numuzisa wana ezabari la pita li nzuani isofanya hazi ya bata yo yangazija yoke iroge jokiri wakeka bantrazindu ezindu zitilo matobibu wake kwaundri ebanu mtoli wando watuka hapo ebanu mtoli ezana zoka hapo ebanu mtoli kwa wando wapiangwa emana wali tso affect nzuani hindu wafanya hazi yabo rado sovant lona ma docteur lona ma infirmière lona ma sage-femme lona wa ontipi emana tso watrete ndo lona la pita linje matesha buko yuko mori kamili iyo ija iwa haya kabati mwenche utoka uyende kabati mwenche moroni wakati ngabo kota buya mwenche kamina mwana mamitsa mi ulijuzi akamoro namba kamtaone de mitsa mili nangale ko monjengo ihoba tsa unuko tukere uja moroni amona uti amadi yata basaba maji mwenche ngabo la pita madi yongo tukau jabo omajenga tukanga tukau jama behidi ekarbira mrenge mhuzu mrenge sema ni desanyo mrenge magari ngamya melange na maji arumwe essence yo yabo ne gazuali ngammenya magari ya wantu ewano wanada mwindi wana ewano wanada mwindi alafu ndio tukao cha uhunde mala bado abangu wasaidi yao sirikala mada inungwa unatoa maya ukangwa tukao ubehandoro ma emergency kamrati baba umeziona kiasi umeziona kiasi mdoto ulaba ya wandu watoshindo ni kanto hole wandu watoshindo mnikani bantu hole mahala yoke njapadu kyabani ya pusa to hole watoshindo mnikani mbamba irewo mahala tayo bakarito yankuya mafiti ojabo wandu pia ina mbuko njwaro makarito shiwi gehama bala olade mwana ala usoma mahashiri na hajametsengo mbuko godo ya zigari karito la kuya lifanye kala weinawe bomanzi wanukanda uritamu swafi riliswa majwa yuno ata karjaka uona hata kwa jachwa mwadoro ngoze makarito yanku Komori uno binadamu da ubi uno na mramadu okoko ninga mtuka utwa mdo mdafi kem Komori basaba seba uno wanzo pa impuyate nyido ni mafuba ndutu weke mndungu ya tsabusu nyido wena zenku weke mndungu zitabusa uzenzi weke nguziromba mkata mnduvu ratataza zire mmaninza ala fado vurisa basi ndozi nunga jende na mna Komori waliyo lelo pia ngwa oladuani lelo pia ngwa onikori lelo pia ngwa upamu lelo ngwa ujao izonzaya ala fwa baba hono watomba hao watona haya walwadwa himidi azalingucho kabati mndia jomba kana ebanu atate ebana landa wala utsa hindi atate ya masuala ya Mkomori mwenza kila kwa no banurenge bije urenge amvio ne ubakilo teli abo ya udeze maliza hatu udungana no wenza shonga wanunga nyama inde selection gedo ya mpira udungana na opia ngwa ma journalist tibo malaba madi ebanu ndugo udungana na ebana mana mtora mbia edete hatate ndi mbo wa utwa ureje emana mtora mbia azali hende omsafara ubirijo marambieza jirito banu mtsohulu abanu nditwa journalist banu mtsohulu akila babasi bobe ngebile udorambia zeno azali yapashia kemtabanuka mwambao na mdorambia ukana hapashia hanikwa jao no kajambiwa Komora pashia jao banu itsomba izori jwao tanto ubeji udodunge misafara ya azali bobaduru azali hala Dubai hanikwa jao kajani kwa Komora azali hende apanya jao kajani azali nguro wasibabu no kadha yode joka utongeza joka na banu kweli ngambenulia wa Komoriza kweli bana rasi azali hawaswi ngamskori filme ya ukana ya mvyenge continue kamvyenge jwao
azali tu mdorene sema la ba ne umrega ne no mpais sikasina haja nao na mdorambi ukana oyala utahiri bo mabagani na watu tusha jitola kitangaza ati warambia ta jitola kit avio kanti bali kanvio ju ha ifo kanti kai kanti ke juju mtidori filme ikaza lingu konti ne kangwe na mrambi ewe ngo roda hu yale nde hajaje yaona na ndo parce que okabanu ka jwada atari munderi huzi wa nanika mtuka mtushiro rambia habari ebana lungo bahizi wa zekipo zino wenda mokanto mo hotel ne petit mo nikweze mali ne zelote na Ethiopia ebanu zabari mtu uzisa madwokana emwenza shonga hende tikada hala uniko aja uhaonana na robi hamba aja parce que zino maliza henti chada bo malaba tu ndo hindi zino maliza henti ezamfi kartina vio abenguli bona wili mutsosa base atom ko bana bala lawa enda unana na wandu mnika mapesa tina bala endeza watu hama laba ndo keleti ya aeroport ado mlida taye ila vie kati kesi waswili safara mwe ya doa nongoni ya noone emalaba ya jati kaswili kwa matoto wa kenti ya jenu banu wafanye ziarada ono watata hao wandosha hao wadolinda izo de namna mtrete wao yode namna mtrete wao shaka mtunda mdia mwambiani abangeni wadumbuka utabanu eze rezo sosio ebani tsona mndwa la pizza mwe de mrenge mdozi propage shaka mtushino marambia ukana azali nguro hongo no mahalakada ngujoja sukukada hadunga na nakada haona na nakada mba hindu yaniki wajau harangendeza rido jua icho yaniki wao na wao nao kama udunga ranzori taize haki zatu ukana mnaharamu ujua udunga na naye umnika mapesa haya hivyo babu yarenke weyaja huzu yundra kadha urenge jao weyaja fanya jao hizo ngezi lazimio komorwa dosi tu wanyima banyima journaliste no tabaka internet ya bantu tabaka internet akutapara mbia mahala azali ngo tukanzaide mahala kadha azali hende mahala kadha haona na ndobi hafanya jao gutweda unade na mercenary wa jwa dori prezito abo mke kambi gutweda rori walimu yabo jwa dori hito abo mke kambi gutweda renge sumu ya tia diso ndu abo mke kambi mjwa kanga bo sumu ya rengwa ruisi yabo yangamiza wakomori yabo mzijwa hizo kamjazitu gebanyitse tambrambia hizo jwa kan ento olege jo kahucha ne ije ndo utwa hucha ye taarifa habari ndugu jarambia bana emabawa ya waswili nayo ya ja abo ko ndu journaliste ngujipangu ya jado elezo komori okana emabawa ya ja bwana azali hawaswili tu ya se envieux heyange si basi yo journaliste information america mtu kama ni nyinga mafatiga shaka mtu na roba mbia ezenziro zimura wari kama tu zamba shaka mtukete ndo de sanvio ya sabanti mwenza shonga ya pashi ya ono wakati ya siao hadisa hakite monsieur le président des Comores il a quitté cet après-midi pour aller monsieur le président est bien arrivé à l'aéroport de Mametchek wo hayati yo journaliste izo media na mwende mwambie ukana banu zaho atodo cha urungoze nkanga wishema cha amazo mnambi za tataya hauko arabu amba wa makhafi ya a'zam izo litwa uzijwa izo lezo jiru ngabo mba ndo service secret ngabo secret d'état na mbuo na tsema twa do ile bwana tikotina bezo do na vyo ikanti izo ngazo na ina bahana shakana ewe yala ndaho ebanza bari tungura amasese malizino ewanu gwadunga na wode da wanu pia ngwali bwa ni do ewanu wali bieze biendo denti ewanu kwa le teli ndazi ewanu kwa ona nao na do ewanu kwa sinyo mikataba hindi izo nizo journalist bono bo ube yidi bwana yale azimbo mbio wa Komori azalizo yarendao halanda ena ndo haona na ndo hani kwa hindi afanyaje lido juweze haki za tushelema udu ezi haki za wa Komori jobs ile jenza Mkomori ya tutimizi 1 million ya tunda maindu ya halale loba jamabawa ngufikiri zinanku wa uya lama ba ayo ya tahe ziba zile no tichao kenokiri Mkomori ya nshibu haya tamada uno dalili fana mna hino wallahi tuono bantu ya wandu na mtema futabo mwone Mkomori tuambake ya mabalangu bimbo ya lama karto gudona mawide manya nyamade Fred Jimo hawa swidi amanda ala msafaraja winda webo mabawa wanu wakona utaoni bo habano na parabeni hapo batirenge makarto kadha na mpare waje no la fodo amsable azalingu tuambia watu kwenti ebanyisoro ne saizo boko warupia wazijwao na mrambi azalingu ndo da
Wantu yafanye azali nda renge sumurisi azali ngu negocier n'importe qui ya jena makatili yabo watu wakomoro ebo wakomoro watu ngo ulana gajutse gu discuter n'importe qui bora mbia mbirili ye gujo sisa inazaha maiki sali ngu wantu yafanya lezo fanya manda ndaro uspasu kwamba she wa masenegale wandisa e peuple nganzo idola mwayo ndo mtu waza kweli ya subuti yambe kana na rende chao unafanyisha wakati Senegal walona wambila na kweli Ousmane Sonko waeche bojua d'accord bo IPTS d'accord bo Kadim d'accord bo Richa d'accord bo Kran et c'est parti Zopia mrumzi wa Ousmane Sonko Senegal waeche alikuwa bado ndini e opposition wakubali wapeli arejeziwa na Macky Sall na tofanya betizi yabo ya mtusha John wa hele juu wabo ko de parti ko atasiri to juu atasiri sambina zo tipi ritugoda ili yakana na hukumu mimi si wanza wallahi bila yafanya mahakama zako ili ekanga mizer mangamize ikafanya ndro rempulili ekekati na problem shati yonza ya hukumu alafu on doit soda za hukumu ebanyi to ne sandu zo ndo pia waziona wazienshi yo wapar journaliste uweyonji ya muoni ama media pa mundu ezendo ngonezi ya jali mbitiri so ana usikutolona vyo joie kanti ila timba vyo hatuba rejo mbanga tukotemba essence shabalanga ba juroma piloti amviona hazizi njende hula ibale wandu wona malotel ishodora bisiwa chao embado zero boku mezilo botiju azala to zine ngaya tonda malotel na ututi libia na utobala wanja shonga yuzungu wana warumu ule mkwata basi atambaba wa ala fulelo embabiza mabawa zije wakomoruke amabala waisa watu wa metro komori wa aeroport kume wa hospitali nsanu ngabotere nradaru ngabotoru tushenda yala mabawa yankubo ko jokirika bongo jonra o ele bawatali no opande unungu wa zinzanu unungu wa nyikudu mabawa ya ola aswa komori o indawe na rijuloza deni alhamdulillah ola mdindo haja mdindo mabawa yankuwa ruma 1 million de personnes vanukanda vanuri fanya baisa mashuri kalicha kauona walunga mbajua imra kaula mnapiho mtima tawe mja karibode na mfanye fete na mwede matowe eze kontineri zilo oporo mzilo badini pia mjua wenda mwade mwazine wenza shonga ba izo mshinda hao na mwede mwuseze kontineri pia mwede mwazine ayasa ba izo zalingana nanyi wenza shonga abangeka mwambioni banu amwambioni banu ni ma journaliste pia nyoti pia bonono bodani na msentroma mdaze au mdo ambiwa komore za lazimu wazijue ndazi ewa jeno wale mtijuano ewa nuwa tabanungu atawinti parce que si mnatira kana amani wele azalenda libela wa shenzi na walimu na sumu aja wandu watula na uhifa omo le watwa des cas wandu balizo mbia na mala do para onde wa hale abo ndo alisosum mba tsoko jomo do pchana ya worege bala utini bala ana mnikeja mtini upepo chao basi nga mwambioni bali ma journaliste mko tabana mwejibiaza ne zenongo kapa journaliste wongu tundo ya benu dio wananti ezalazimu journaliste yo tunda ya birilie ya juzo wananti ezalazimu amrambiye ebanazali gufikiri ndo godasi ito ima tamdu afu kartojo no ma journaliste wa kweli wao ndo muoni watunde wafanye investigation wafanye masuala wa nchi huno tu evan muzisi ndo kweli ni mtu ya pesa kweli shawe kat jindu jabelu kajatomba wanazali kutoka wenda akartutu azaliola kana wenda wala kutoka ndiko mwana wala kutoka kufanya chao ege kana kaenda ebane mwana hewe ngunjo mijini hatuyeta hindi mwana hewe ngunjo mijini hatuyeta hindi ungeaba tikabutani mabieni banu nyunduko chabanu mojibiasa wantu waiweze dhahabu za wantu ndo wafungwa waza faina pia kabate kartutu wa margo dazivi kabati wa borongo kabati nda yona mtatela kabati yona mtata gazu kabati yona kabati mbali za nduko sakabula zimando wadozi juwa mdo jio mijini motunda chanso emaka hafula ndu pia wende wandu paro pia bali abani mbozo jada ile mndu mshe embaba mmezi ujola likiwani azalia mbe nduja jori mekoti yao dani mndu mshahahe yabore jei ngojandabe wanuriko pale ni mbako ndiko majana baidi tibiri volo tihulu patamati abujeri pemba mtoza kuri bomnyawe abinge yawo tsas izo andu aziwono shana mdora mbia ebana zaliwa ndo azaligo de France ngochikona na makro ingobo hindi alanda tsaila kabati ya shida arambia zeno azali yao na ya hadisi na makorono no ndoha aina mdu atwamba zaha
aina mratu ambasa wala dumisiwa wala vuro mashishiwa wala vuro mbuwa wala vuro mindu gato vuro mindu wala mo warende izo warenda amdora bieza kweli pia zango zijirio bonti juu o komori wado zijua ba wabwa ibida ene mrulo na hamuneti ya eke mrungene mapesa afanya baza unruba indu amjoendo supermarché ngamjoendo shindoni na ule mbaindu kadha yode shikomori sheka ngoli bango tukautwa emelita ila karibode emelita ila ngiubandarivi ari isage ichia oporo alhamdulillah wa shukurillah sijidatu shukr ola mdindo haja kilo ya mabawa haja nampage jimbo la kilo ya mabawa nampage jimbo mwezi etu abini na renera useze kotirerizo bari nipena mtu abakari fanya hafla bana hafla ya hindi emdindo haja waja diamaboti ju diamand waja mbabza mabawa yawe ya trawa bone ndwa ya zingara panu yana yatijwa isaraka abemba biza shuri na babza haya saba na babza babza garjodo na babza warivugo shina bade bavelo abatwakaro babo randilo skwale lo andu wase koma bawata waje guti ala fundo ado jitole ya mabawa kana sheba no tinge ndondo da na musindo ado yapo ebanza bariza jalizini banu timabia ni ukana ngabomba ndo ambao maut na qatl maut womru ya hafa hamaradhi womru ya hafa hufoma hai womru ya hafa ajali yato jiri ya chao qatl womru ya ralo hitwa o wando wenji wa fa komori wa ngwaralo hitwa alafu haruma huralo hitwa ngabona mna ya ubenza direct ngabo mfana na ubenza ngono mfano normali rielewana eko atoto ngabo security o watutondo ambango ndo waile waro haonde mahala kadha na abo ngabo meri ngabo security ngabo zon tipi na mrohi bana to plage atando madu hazi watu amba wenda plage wo utwambonzi harumaze plage ukana mtishilie hunu ngabo mabweyana izo pia sabari wango tuto ambango wailao shapule sheka kamja virili yandro abo tukada na mtata yatigele bala taya ngone bahari yafe basi eze plage zilona wanadamu wo virili awadoda wo so amna mlingoja mdodo utugole ule ngabo tola bezara kama wale ule baona misaro horo bisemtata ambangu vumwa ula hara umdunga ya habo ju ola mbaba cha ucha yode nuna ndo kufana ngejuze ntima isama ona ukaba dubu sikloni upepo bahari jwa mmontiza ba kusoja umdona wana ndunga kazo hele kabati to manaba na mjomdo chocha mdogo ni mali jao shawandu wadaze unsamfu wanti wana hangu tujwa ndap hafu basi zila ngezi rapprocher nawe ya ukana karijabirili yowana amani no usalama wa hoana ngabo pepe mwinji na mziye megafoni mzungisomiji wandu ndo muhonze bamkine miriwe mkini ze fili zidanguhe na mbako modani na mbakija izode namna ya wandu walona wanadamu wabirilia aparisiwa puloshe hitwa aparisiwa toshonode aparisiwa afungwa ikabaya aparisiwa toja wandu ulo wao yapo fasira ngabo wandu warau hitwa gebanu tima hakama tima journalist walibenulia wandu wabirao harume mabafu wandu hitwana ratia limi to ndo tundo ndo njia no roho jibirili abortona ndo ribirili emana to jibirili hindi abortona ndo ribirili abonge upande huo tukajani mwambie ni yaukana ni mjilono uzadeni ba mimu mwanzani yauka wala mlindwa haja félicitations era isinge video rimvoti hata 2300 parce que ngamona otu hamori ani mabawa yao na mbiemba bza zindu zinu welezo filme la pitali ya ilmarufu yaukana na mtoto ulaba emana ngamazo journalist ya uzise haukweli emania elapitali ya bamba omtanga ilonzwani abalu namna ile chorumishi ndi ilo swala la hina mndu mwenza akili ulo konsijuwa wakenge na hamu neti ya juzisi esabare la pitali nku ilo ya bando to affect wa hula bajolo cha hunu hindu na ile pitali ngioneze ngo sala zimupi shabonga itunganza ike yabo ngo hao inuge ju hao ebanyi malaba kaza brick emana itojo lepa kama tuito bakiara mafentation na baka zo ma brick ikabunga bwandu wa mabako na kilo ngo kama nao zi hasigo zo dao ulanyi wa malaba mati wa ushini waongo washindo wafanya hazi ya mali yo haruma mezi sita yo ikaula zimika yisale nayi wandu wa honyo ba unu mezi sita malaba chatima hasita haruma lapitali nzima harumanti iwa hauni shirika kuulo bonte mengo ni mwezi ntiku za ulemengu ipanga yenza akili zanyu kezoda
changanya na haki babu ngabo wa moshili yao ni wamfikiro kama ngama bando za kibinadamu kwa tuona kama mtu arenda maembesi aina ulomanga ese mashini tsasino emendovro tsayo andu tsawa mtangata wo elebotilo esimatiyo enyumba ino mana ihoma wo hind dukaza mnaburike ngamona wo isange chuhao ngamona hata ngejo wo la raja timu wontin alafuza bili ebanu pakade ya moroni emana mtoru mianzo ni hindi ngamaze jeda azalari washiaja waboy kazali wo e comportement ile ndabo mtu amine kabwe jimbo lamba isi namsa wanaje maudu zambiza mfunza muo sha waboy kazali wajo fanya ndogo ya bata wakomori wajo kubali kwa imanadamu kabana ujiri ndogo ya bata ndo kubali azali ezembiza azali izo sasa impact na linde firauna na hamana je wangarie o mala wajo kwa ese twabia emanadamu we yarendo emnati wa hatuwe pour watu zitwa wandu wafungwa wandu wafehanta ya ibese mali ya wandu hunu ya dadozi na hunu ya wandu hunu ya dadozi na hula ya wandu yafanya makaja sijua complot chiwi na majana maili wandu akentile leje wene wandu le kasi tani ngamfuhanza ya pia mdede hamama bahana buzi mala pia wandu wajundungwa oporo watamba bisa makarito wandu wendungwa hamabala ngwa taho omwezi wa hentwa yidi ba Ramadhani hisa balangwa wandu waone meleke kwele meli ya mabawa ija kamem komori ya tutimizi million wede adu himabo moroni emelita ilange njia nge tukauta era amamgwa to omwezi ko draone yakabati wana maudu ngalifunga utumute na uyabo site no komori kati wa utibali namna hiyo kamem komori kati wa utibali na comportement hamadio haya ngabomba bizazi ndo tazinu zashindwa nezenza yano ulezi waloma laba wadungo jwamba randilo longa msutene azali ebanu bodabela ma tingo sutene azali endaba wede ya halingana nao marehemu mbalia hamba ezempampazi ongeza ngaro sempapa ebanu uchu ndo ebanu ulanda biuza lwani do bingulanda biu tukauja ndo dorambia kana minga mna sutene azali akanga aminize fikira zake ebanu wadu ndi wana ka gamro hojua gabo tolari yakajua amakondo yaro hejua bacha ajwa ukajua ndo bya chikaja euro wanunga manzo azalia warambo ukana oyana ngaria ya isa declarer haruma media oide millionnaire oide candidat oide le babala mndu lendo landi yarumwe parti serse ya saidie yezi oyo yakaya boba siwangami ekutotona kazuma aji fidi yartojo ila davi ratujo kanga ule menguni ranzi amna saidie yezi ikaobido walo hula warangario wajewa wanene yezi itoshindo nikandu banto hole itoshinda nikandu mbaire ya hala haina mna dawo mbaba haina mjomba haina mna mtata namna lelo ezekalene ni mrugura kwa makarito ngwa jongo hema ya pia yo twanza ni mraju sema makarito yo makarito ya kuhuya ya mafiti makarito ya kuya mafiti mwono wa tata atu na baba atu na jomba atu namna wakayale wakamabala ola mwana hao ya ufanya doktori ya dona mahakume bonze ya haja yomba kuhuya ola azali harenge ya hibida ene fani abasa mumvulizo nitebe mtu hamuopia ngamtuka da mwede mafo oporo yuho mdube yuho mdongwani majina ene bahari mdengeni mwede mafe alafu mdudi tena mdore makoti magari ya hanyu barengwa maji ya bihanyu wanakojo na indeni ya twaru magari yao kamtujwa nganyu wandu hindi ya rende ya mabombo pia embatole ivuru ingamlo trama ingamlao mtanga ingamlao kamnao hiti kamtutu atangamlao hiti alafundo amadu wongo tuko hunda wakomori wambikana na rimnike kweli weze rogogizo jem wakemagawa na ndema zende ole hospitali maarufu sa ingetu hao yoba inge toli ijo tuha yoba inge toli womalaba mati erugo turukana iwa beka wa ngabo ilonzuwana ngabo videti tizo yabo za jokazi engezi kanje mazijo sobo na wao zijolo zungulieze kote hizo wana videti wala shahawa fusu ngizo yabo za videti sambia janizo yabo katarungo tuko wona zorgo izo ndo ambero hiti mzulisi wa pia mdede hanka zumachi utuona haya mbironya utuona haya yaona mjomba haya tiro mafoto ya himada ina makarito fitiro de mdumshe ola monsieur na madamu ola mna karito akasa na makarito hata walingana naye ile ndo ibale lo bitofanya Joshua ule loka bitofanya sourcing hauna beza hemze muikoni amba bese le karto la mandoli ni mitoli rengani
vahemba putu namba shingo namba bilibili yabo ni lirohotse ni livise ni lihoho ni lilebitsi iyo dera mnondo lero chiko kaya rwembako ngamchulire ngabo ni libahezana namba dzinzanu namba putu namba bilibili ni kause yabo ni hoho ni rohotse ni pia igobo ni livise ni renge ni ilebitsi iyo hudu ya diel musiba amjokanga bantu njwa chodo tulilata wanu kanda bo mpasa mabawa watu kwa jojo hamwele kwa jojo rongeze mabawa lelo ndio tukana mtu anafanya mnajo shonja uone anu karma aruma shuli ya dine ya daubini abo njauona kujaje ebanu kanda parujo puze namna inu tena almadi mitirange bakarto majana mailinga jo wolo firgo yo monje no rengo nambrege bakarto menji o monje urengwa ya weleten alafu mwende mahali doi wechi mtata bainga olonga rifanya famanga mli valen twabili monele do mwele de hula ulime wende hune zenkangaze ne jao ilanda ila paidia de congele haya hola basi oile bawa o waingu wa zinzanu emnabidi ngenge warushu hunu kilo udu wanu yivundo uwai visa hunu tsena utoka udurana unupi kamliswa somu pia nele fujarilo sha izo dezampasani na mdo filme wandu mjo waona ne mabawa mwanza wanu kanda bo mabawa ai vakansi la ribu lindi alta utiparujo puzena mna inu tsena bo mabawa na kisi tila liko shuli nsanu nja uona kujaja kamjodo rogo zema bawa ama wajufumu njoli na baza likanombe ni aruma emergency umbe ni mama janini mustache fan majani almadi abolelo utinla umba mimi omuzi unutina ulamfin tuta nyama amtojo urengani uva ebilibili na putu na dzinzanu ni ukause ni uhohe ni teigobo ni ubisi yabo ni uroti yabo ni jiunde bona ulamwiti yedera mnazali ya mdendani aisa mdendeni ha mama bata na magisi na makurukuru mweda hata mdubo poro kama zawengu yoge jubalo ijami jini distribuye lo aize principal na zerongo pia ero ababasa emagawa ngamtuka ba iro abasa okema bawa yacha anamrambi ngamtuka ba ire mabawa yacha boy bidai tujua tawanu wanadamu intiwan amka usane zitwa pia denamna yuma na mtwangu sana awaka usezi zitwa pia amdendeni wabwa imbaza zindukawo kamtuona haya rumbaba enda kati woboda duani kunilo ila demeli ashe ila ya mercenaire ila ya Russie ila iramba ndiyo aringejoka unjobo madarini lelo emeringejo waswile fumtanu journalist na mwema wabiyo kangejoka waswile fumtanu emeri tiyegejoka uja sawe beri uja namjua msoporo mwede mazini haflangi yondi nyima journalist banyika mrambia noko za mdati mrambia siku hafla ijoko fanyo poro mabawa ya haja vous n'avez pas honte ngamchukuru ndi mnike mndu amadu wo pouvoir ten ngamnika mndu amagari ndawo dirije vote mndu kakailiera hanani dana mndu amadu ngamumlinda wo kana atamje mndu vote lanyira mndu amadu wandu mlida wandu jose mkana ebanga tukoro ndo wameze na mnainu da siro wandu ashatu roza za turo rwana atwatandi namjuheri ndera mbe kana she bahewa sawa mbe kwando emabaya pu eze biezi pu faki isi ya banga murongozo taratibu karatibu fakihi daona kila vani ne grupu wa mdugani utukanza endea memba hindu ya dungani ne mhazi ya noana wende wa meo hazali mdatsa megoda ile diaspora mba hindu dokana baraka unishiliza ba muhambio kimwana da muislam karatibu siparjo mbango da ile wa komori bo warabu wa kalma la bao nahs yonhusi izo mabanga modo madaidi yebasi zirudi sihe ambaga modo madaidi wa komori wado voti wakene dura ya voti wa abasa wande wabangu lokanyitwa komori kamna do voti kamna ambaga modo madaidi wa komori ezebie bangi ali enfin ezebie zihe ya abasa ambaga modo madaidi wa komori ela douani si ela douani i double karja tom subikane runde baindu
ardato sumbushia da wani grupu ya hanyu da mzee Shabano Marseille hamba ngondo ya daily mimi diaspora constructive diaspora inu chau diaspora chau nampeto la pizza asiula eda arema jidoni abdunanyu kaira abdunanyu ba watu atobo hambe sezi hukume ezala ubo hindi ezo shikambergo hindi wani majournalist wa Komori wala otoda wata hawajinga na balaba na wandu wauzisa sha wandu walo Komori pia otodo sa wanda wata hawandu wa bila ingo tona wandu wale meo la journalisti mwenza akili wongu jojubwa yo kwense madamana wadone eti yo utahe zilo moni ya zibenwe monsieur le directeur monsieur le on doit faire étranger alibanu ngama nyam safara wasaya Evan misafara inu mroha winu objectifin parce que evan ngam joizo wa Komori wale na besoin izo kemro wa Komori mwanzo mahadisi mema Komori watu gombo nani mwepashia amaki puzenda wa zero match more jay kam tuambia Komori emla wona na nado shango to pashia mbango do faransa umushiyari balangero si umushiyari nge Almanya umusha ngama Messi na Cristiano na Ronaldo bango do Italy balaundi haende haona na mafuta rula hadisi mbango do Dubai haundi habalange ge Turkey anja ngo do hula ese wali wasali tuambia Komori malawenda ebiji wa Komori basi kamsuko jumo biro mdege mali zinu mpashia basi mademja washindwa nizenza yano uzulifu wone wahimi awasili kwezi ntobazali banga mjwazali omna mshonje washonga bongo shiye mbuzi za ndo kana oda ndo mi odomba wafanya dere ndeni enyi mlonele guzilo tugenda rumweze shuli lo kantine zejuba za wantu aliswali ya kana akili katika udorenga majuba yejivaza na uzungulie akauvamba sira ene bashati nguna mrehemu akauvamba sira ene bashati yo abana mfanye jao yo tunde zenongo wali swali ya kana akili emweza shunga wayaja aranganye mila aranganye dini aranganye uhayati kamtina tori ya hula yokirisi kamtina ku yokirisi mwede abasaino ni mdo parsa jina la cholo filo ola dem dumsha ola dem dum mengu mzingaro atakamba lo makarto mdungu ya mangu fanyo makarto yanku ya ola angu ya fanyo kale makarto yanku mdungu ya zingara jawa amade mwanya nya frere jimo ogo bile ti ono lelo ha ibanu de malaka wasudi mnatia tutimizi wa rukume mnatia tutimizi wa rukume katina maji mnatia tutimizi wa rukume katina mwenji mnatia tutimizi wa rukume katina bantole aina uskondwa manku huna mabaha ama ya rohawde wa time banku lelo wandu wa jivuri sola duani pia bari mbabisa mabawa zija mabawa yacha alafia bunga wandu kweli wadaidi yao watu hawa bala telefoni wanu filmeo ele kaburi la ila pitale maarufu lichoka utima kiyama ila pitale yangu malaba madika mtona kala nyumba mada ila yonge isawa masimua ilo shirika la shini do wa o anadamu wao yapo pia wajonza watu wafanya hazi o anadamu wao yapo wajonza watu wafanya hazi Eman ganya fikira nda ibino alafu lelo ndo hundumbwe sana na zinkada zija mimi ngama ndo nafutene siyasadi eman ngona mbio sorenti bada matsi kana ngondo ngari azale kutuma ngari ena mdo hukada ona yata mautakia eman wewe do biwe ulada uzalani do biwe ubakida ufa umdu hindiwe watatuka ndo nambia kana ngondo ngari azale eda mugari mdo mugari ibala ngwanzo azali ajambia bongo ya huno meja sedi Muhammad watu waloda na bango watu wao ndo bakana mnabuja mimi kama de nangara azali wala ila pitali cha inuke ya badi boda ba ke urengi ukaza mabriki maidinge jo he yakena ubaki metra nzima ge jo do he ngabo yifatira point engenyi wanada munyinyi ma journalist de risala ni mbeshe au ni muhimu lelo engenyi wanada munyinyi ma journalist na mdora mbia azali ngo jo kauro hango ndo ndada ena ndo yede namna journalist ehende haona nanado ani kwa hindi chamtono filme ya zali hasibu ntiaro me avio o amezi onde wa mzingiza wa mniko mhono hawa bara wanji yani mrapa shani kozema jana mailendeza azali tsungu pashi awazali hawa swidi lelo le rakata azali pashi na mbona mbia mala juka hoenda nisura mbia zo ndo sawa tu engamdo boka nyinyi si journalist shaunu mwafikiana wandu mbio wa Komori ndo jua izori ndo wanizijoka uri hundra yazali zikontra zone zifanya nado owacheno waloba nwandu hindi wana wana ndo lo hifa wandu wa Komori ngamjwao yakana faiswa dina motui na Salim Nasoro wajiri problemu wakati wakauroha wakati wakomboten wajiri problemu wakauroha ngabo wandu ambao wala ulani wajeni wandu wajopo nsijua hatu wandu hindi
owandu wajobo ntiju hatu wandu hindi owanu wala nda ubeza mvio zini zila ndage zendonda na mdobe nilio wandu kana wakanti ya mvio ya kada harume surete aeroportuaire izo lezo wandu kozi rambu wandu wapanyo hazi na mdo tunde ya haya owandu wajao ne zijao ya na mdo tunda oporo ezijao hindi sisi shiwao hindi oporo shabale nga mjaube pia msoporo mwede mafili mabao kamsora kanaka omkutona ndo nza shonka maudu joche kana bongo ado fanya hafla tikaza upande huo imagine yanu ngadungu amba kana diplomacy azali nje diplomacy azali nje marmaida wakata kaire ila ntedene magonzi yao la yadohuji shanga nyina haki be kede mala banga bontu ju yapo nyinyi nganyina haki mdo abo mnyanya ne majaya be kede malaba wabuwe mashishiyo jemikale jema kuveti ay namdovuriza izo mtukamba sho utokana uwengwe gujo filtre gujo tunta wengo ngozo ndo wengo abwe majanda bia kwa mini fikira za mdo tushinda unikamba tsohole fikira mtushinda unikamba mbamba mwenje fikira mdo tushinda unikamaji fikira mdo tushinda unikamba karubira watu garini fikira mdo tushinda unikamba iro hala udwamba ngo tukaulira mdo amado tomfoti ba opposition afisa dombe kana ngo tukaulinda 2024 wajozie vote gono andu walemeo azalinguka zo madati banyuka ze madati emdo kamrisa wa mdipartu ni sawa tibure ele kalima ilo sadaka wa huwa kadubi hamba ko bainge wakatungwa ezinji mnyanya no shaila ukanini position ya mafiti ide manazali yado yapo shaizo timwambia ni nzoma doli wa mahadisi ya hangu yoka Allah azali wa itipi santa ekamsona ndo alo daina ngawala wandu mapisan wajamba non president utifanya namna hiyo president utizine namna hiyo president utifanye jo son excellence si de rwani liao si do wa ha si deja o shari conseiller waza ajokana muniri akena ma conseiller mada wala yakena mnaila il faut kata tukana ma conseiller mada wala yakena mnaila bo komori we conseiller wa hewe na mushi conseiller to iwazali chakamtimi ziranzi izo na kanzano abenge diplomacy azali yonu lingo twala la ende ame amapesa hawala la ende hahuzu entia ufanya ndo ajaza kartujo ndoko ema journalist wa ajabu wa komori wao ngotugo cha wabezo rijua shakabati ushiro harambi ndoko za muhimu rajua entia tungejuka ukaje entia tungejuka ndani ya jalida hivi wado fanya hamade ma journal yobonze hauze telezo bonze shauto cha harambi mnyanya na majaya ya wandu pia waisa wazijua na mtomo ni mwalale sasa jolo kanti magadi anina na madi kile mnambia kan vie kanti badirono watata tuone avyo bia bira kanti azali haja yabo yo taarifa habari ngamjo mnambia kaza la wasili na mnambia yoenda au nizio alirenda ba yo defasira journalisti yode kwamba dito la kitangazaji yode tuko tumezo komori waelewe eze mauduro hundentia hatu rijue namna tuka wisove mahadisi ano yafanyana ndo wengo ndo Senegalese ya rende shimbe au Senegalese shimbe au Arabia Saudite we ya parani Macron ide amberu kwenda kabata tamri yashinda yanje ya muoni yatonda izo ngo azali yambada na makrishana mbuto ambaza aravure mashishi ukaharere ukakati mwema ukahibi ukajao ukayabemwana ukatibemwana kamtsora kama mnyanya aina opposition ba ikutweda mbio ndo ahemnyanya ba pia sawa nge ekaza lingwendo harume ze pays de golf ekaza lingwendo harume ya Afrika ekaza lingwendo ya Europe ekaza lingwendo gelazimio o wandu wabenuliwa wadoelewa ngodame mabawa ngodame sukari ngodame mwenje ngodame hiti yode shicho komunikani servo mjue sino kana mtu utodora maseze malizidi enda lote lida ina wenza shonga wanda uno mvinyo na balina na shokana hakamu woruduo rejei woni kweze milioni hawo huzenti na mjemda maseze mfia hapo pia shango joni kaja ezekoto ando bilile bahari abo ando atungwa fa kwa tunda security wa anvio ya kartunda ando wai jusa ratarenge wafu atunda rawazia kabati marugo tuka yoti kabati mwenje kabati maji kabati alafu bakemala bano bakana ngari mlida ngari mwaminio ngari nikwe mwana hewe mndu mwenza shonga kairi muniri we mwenza shonga ulo hunu wa maja kono rane mwana iloda be mwana hewe so wallahi bila ekaya juka na akili ya bule mbaba yake namna hiyo ekakweli wetu da mbaba wallahi kaza tumbule namna hiyo ngamziro kefati huwa mwana wazali sha wallahi kana tukana mbaba hangu ya jikomporte namna hiyo ni mbenafasi wa rabbul kabe kana tukana mbaba hangu ya do zine namna ile au ya do vaena namna ile au ya do rongo namna ile au ya rendo komore zitwa biazi fanya hizo dana mtazangu wallahi ni wabuli mimi shanda mi fakhar no tsamba bomba no utivayo bombaba tijo chempoze
aye bani egiri ya mjufumu ngeda mtreti umba atotera shughuli za watu fanya baada hiyo fanya jambo mbaba tijoje mpoze mimi wallahi Allah tijoje mpoze usoni mbaba hangu no wala mna moto mwenza shonga wewe mwana hayo wala mna moto mwenza shonga ra no msaya mnafati lukumani kwa mtovubu mna mshenzi sha tijiwa naye we ya parisa majindri ya ile jeshi walukuma good tijiwa swafi walukuma iwe dara masimba za passport za wajomba wao wanungu namba ndini na mjeba kama ndo mtuna ma security kamtuka rumale jeshi kamtuka rumale na mjema ndema jie mfanyazi arumada mashirika wa security sanga mjoro virili mbabiza maluka hizo ne babiza ndinizo hai hazinga muifanya ndo kabo ujomba shizuku na bashigereza bana bashara oui moi je parle français moi je parle anglais I speak english atkalam arabia gena mbikes password wanga mwendo katwari mwa virili karibode kanenda golf hiyo ni heze pauni ne mabara abo omwezi wa 2 sitofanya ada ne legash kanenda ho gashi ngarabirili coupe du monde oni mnuko tukaoreje na million de dollars abona mndu atubale passport ne nazima gomisano basi zima gomisano izo kazibe mndu na zima gomisano biye kiyo zijana wenda zima gomisano kwa na kuweza baya ba mnazima gomisano ina mtu arengara masamo nda awangu ile pia wajomba wao endesa katina haja abange salam tukum ngabo tijome ya ema opposant wa Komori ekangwa wana nayo ni mndu ambezo yafanya Muhammad Ali Swalihi Hassan Hamadi El Arifu Mshinda Said Ali Mohamedi Tatben Masoudi Mzee Shirafi Wadani Shafiu Jimmy aina mndu yaonese bila ya ukana ranzindo bantifanya jau abati kamjanyisa hazi ngoro milio ngoro ataka ngoro defense mimi ngamdungo zeno owasharianda wapi ngarendora mkwense azali ngarendola ngarendao kutana ngarendo aina bahanu uribe hebaru hata sisi ngarendao haruma ezentiza droit musingarendao haruma ezentiza diplomasi singarendao rauni ma puissance mwanyisena mnayo aina mria jambe sisi rifanya jau ezestisha data zinde zebarua inde mabunjilio wandu raonana nao pia ujokaenda ndogo za muoni yazifanya chez opposition simwambia luka kairibelu na kikira hana ni opposition parce que nyinyi de mto ujue namna wakomori wasufure na mwambia ukanga mwasikini au harabo kamtusikini wa wakomori ukekenga mwasikini au wallahi mjotanganyi hasibabu de intere general ya henti wanoika barua nhuaba kutuenda rumashuhuli moroni kamna azalinge yabo yabongo jomreshe ushaho wakomori kamili bo barwani shanti undenga mano nazalinga mazuni mtre hitwa ya amba haufungu yamba ngujo niposhe hitwa na bega midamina woni hore ukati dawana wemba funi enda kenti mwandachi mturu huona dawana bwana kati na huona dawana tab emikati shene ni bania mtemshenzi we ibanu ya wakati mbuko tungo mtukupa nduze mfu uweze nguzino au ya heze uzine sabari utikenti daona hasiba bude enti ne komoreze tobi mndu yazifanya ambie ujohula lika Allah ikatila liko bana yutila rumashuhuli Marseille ya hemwana wa Swaliburu ntuda kenzo turbin tamantuj ekatwa huja mino kanto dingoni ekatiana kabula tiantia shami mitido ndo ndo jufumo kana kentita ezabari barwani we moroni wede munye moroni cha wede munye moroni ngamtwa baja ushenge uke munye moroni yabo dawena razida okwaje kwa dato kena mna yabo rande usikumlo yabo watupa rotone sokana banunga bantu tawanu bana shadow de mbami kiro ya Facebook carte d'Ivoire mbaba oui bas carte d'Ivoire non vous avez les moyens de faire plus atama kazi ya dola ndio kaza bandero le arumo mjo wa ikoni kamili wafanya awazedezi bo sawa wapulo sawa niko arobo 10 wa hulo wada za wasitoba atajuzilo 9 December kabati yafanya tabarugo alhamdulillah rabbil awahulu pia wa madomeki ema avo karere ma journalist ambao wada hizo ngozio na wao leze istibate wa hulo pia kabati usubita barugo abangebo barwan borazida de haina mtu amangu wanonezini kamno ndo kanti danyana ndo mada warudo mona ndo mafoto parce que wandu bokoni par sango joni pashe itwa
ngabo mjeni hone dawana ukanti ayino shuli amoro ino ada na mida ntina ujoka kanikabo ngeka yabo shakanti kote esheri shangu shikazo ekengo njaru mo shuli yaho amazori kensi bavuni ntwanza kensi karibu ne mnaramu ntwanza kensi karibu naye mimi parce que ou hasi jineti ya hangu hani fungu hani dalilisha andele ba nditsona man yole namna lazima uberwan daone mabani ya mruni jwa kane parsangu jontondo wa tondo ngamhadisi dami naoni uridi ukansi dawana ngo tseoten yole mani abantu ngabo bantu rwana bwana inu banu bwana ya daula kinu ngabantu abagari wanaona o halafu wala wari la pisa ono anza wari weno ri tiundwala ngo dawana wari ma telefone dawana ngo hadisi ono tse haten namnaje ndwari mwambwana bukwe mru yo hunda mai hajo lisa sum awuya ni poshe itwa kwandanga sikwa tima ngari wanao ni hunde ola ya John lisa sum ya John poisonné ya John funga ya ni menya ya John la pisa bure ni mre balanga dawana ngo tse izo tizo ati ondwa ili wara ro wana bwana inu tsi ondwa ni stobia hizo atabaewa anijao abo basi mtojifura mbapi tena no antuko jani kena ngami bana ru mubone nida mina ubo barufu wede mwana mama ntani wangu ni jwa kaza liyo parsango jo pashe hitwa ni jwa ya ukabeli yo parsango jo pashe hitwa ha ujwa ya uka mimi bangu de namna hiyo ngabo kwelinga mjoni daze gochuka udaza uni hunde balanga mimuoni balanga mhadisi da mina belu na kikire tena namna ila ya jani yani hobo ntiko twabidi na bunga mwisho hizo hamba ozo ntushida na mzio kana ransi utembe namna hiyo akamjitahada mina we alafu wewe ukadawana wala yadoni huo no mjori mioyo la mi de mon ami et mon ami l'ennemi de mon ami et mon ennemi yenda amdu kama na mdo abungu tukadawana azali anzio ni weni fendo amba ujula na azali kama na umana shami do mina ha na tuhuruma joni huo atohuruma joni ila yanga makani mayata ikamdu amdu kama na mdu aina mdu ambaga rwana bwana yini bajala mitina ulika mdu atapitu sitena tina ujwa ambaga mwandu mina wandu boko haina mayeza ufanya wanlise sumu hawa na mpazore hawa ni lapizi hawa ni funge hawa fanye kana tina uparjenda komori na benga bidamina wandu garwana wandu wao ni wandu wangu watuko kaina mara wali wakanti bazim enda harumu shughuli tina uhamba ukana ukikonda harumu za shughuli zo mijini hana bode zero bulu yao chekati unode ukanti daona wala rabangari wanona ukanti ngote wana mafoto no enda kanti bafundi eke ukanti range ya mwado au kanti ya droite au kanti paka utenda kanti daona ndo hona daona ajo kilikia bile bala uniko mhono ayo bomze korati wala ragalenti wala ngabdira mwaze votina no faibeti zahina mnai no man waqa nafsahu fi shubuhat au jujimete ban wadut fala yalumu man asa ilayhi natilaumu au jo mtani yanai abange ese comportement hizo ngezireje hiyo haku banunga si aruma usilamu wanuma kafiru warahitswa wamenya misihiri watu waroho wajia wandu na muo wahibia wandu washirikiyo watu waza wandu keti kana wabakia haina le plus long possible wabakia rumaezi kwa tu waza tayo oza hatu na wababa hatu na wajomba hatu wakomori warendo hamamba yubichona maana warendo wa mezi tawao warende hamami hunga wasoporongo warendo watahima bawa doporo watina ufujaro andra wa hafano wafungwa na watoto wa komori ndio maana mtofanya rongo mimi mrujazali baki na tukubali nenda kensa mala tabu mina nile baki tu mina ndio ndio mimi ketindo tsiada mina adui yanifunga do utwambia omoro ni kana aina mdu damira sende auna kensi bavuni swafi hule shauo wenda ni fungu ndaka utohenda show haruma mezi sidola malala ononti ba emalada ni funga enda tim nasio harindo da show ba lekia sahangu le grand notable mimi barwani c'est des toi au magobani ni do fa kutobia madiso yo hata mimi ngamtambio hata mimi ngamtambio maisha mayeshi groupe ya nyuno tipi ko tamba nyinyi mwazi nshiwa nyinyi wodo pale wo nakaanza nimwambie ni abenge sijotibiwa opposition wafanye bila warambie aina mdia bezu yafanya mona na madiplomati wanga mona na dhamana wanga mwende harumansi ngapi
mwanzi ya barua ngapi haina mtu naonese kaba kweli ngam mwana bwana mjomdo ni sese dalili na mwone se mafoto mwone so mwana na ukisiri mwone sese barua mazibe ha nesiazi mazifanya chaka mna mtu amenga mwana bwana ni mtu atoka antibasi ya paro ya mbaki yao belari urone sese barua wazibe ha baada wemru wa sharia wemru wa kanuni ya ushitaki yazali woi yazilwa bana ngazone sese barua daono wa sharia mwana bwana yino mazibeha mkondane mporte plainte na mwone sese plainte mazibeha pia rumwe zenti mazibe ni wandu mabanga mjula nganyine carnet d'adresse na mrambi wandu maonana na ulionekana manu kamfanyo hazi shaka mna mtu mrambi kana ngamjuka uzia vote ngamjuka uzia ngamjuka uzia hairi hamvu kamtina mvu wandu kapcho na dalili azalia jua wandu yaonona o ararangwe basi mbabiza ziruzingo ujabana zojazo za fiezi ile dele swala la mseni mwambia ozo ngamanzo wandu wadungo ujabana wabango adaili yao yezi ya azali ukangwa aminio eze fikira za azali ngamanzo mndu mzima waamba ukana wafanya 684 société wa créer emploi au société kwa jamba wamboshe wandu kadhaa ambao wa créer mashirika majana mara ndaru na mengo 864 hauna na radar ni wandu mdungo ujabana wabanga msaidia wezi ngamanzo mndu nzima basi dani yanambie société ntano basi aruma société majana mara ndaru na mengo 804 ngamanzo mdia nambiye mashirika matanu basi ya mbwabo ntiju yao anzi azali ya leo bashirika ndabo ile wabo ntwa meneke kejato masahiri na elimu ya gabizondo leo pia demba salsabili ya maji alafu kweli kairi belu na kina usupa ijihadi na rama au kairi nyimba za wandu walu hunu mdungu ambanga mdaili yao yezi bwana kamtuka wana haramu wenzandabu ya ukakweli wasubuti wa uso wa Komori wawambie ukana recréer 684 société wa créer 684 société Komori wandu watola muhazini pia enjeuni wongo tomba egal chômage na bala hadu ambia wandu kana enjeuni kona bahange ngenge na masera ngudorongwa yodorongwa no jijibu enjeuni na emploi enjeuni ngukomezi aungu juhomu aungu surmene au bange aungu gurendoge elizo asadi amlikani alafure loko elibaje wandu ekamchora kanya majindo yenza ndabo wa Komori kabati mda subuti aba journalist yamba mashirika nungaenda na mrambi male mashirika majana marandaru na mengo 8 yanu emahala mwayafanya kabati ba journalist yabo kabati mbaba dia yabo ya subuti ya usasu alamadi yo yambia Komori shawa jawana tushi wamba ukana wa créer 684 emplois engizoda ezifanya ewo nyizoda mashirika yao kamsuwana kabati mndu yabo ujosubuti ya chanambi alafunyi wandu mlo wa Facebook uno mwenye majika mwenye ngamda ile yao yezi banga manzo mjilo kanyide mwana onesi ayumsaidia wezi namnambia mashirika azali ambayo tu mashirika majana marandar yongaenda timtoriani danino muliani babza telefoni no wadungo mwambiane ndambe chao na mwambie wadungo mwambiani mjemu mwambianga mjibu yo banu amuishia nyimba bzanto ndugo chama mwachama baka mdaili yao yezi ngaje sajia fikira sasa kama anini ya emergence kamlido mtu yaba ya janabi na mwambie wadungo mtende pesa kile dino wadungo mwambiani mwachama tetabana edambe chao kwa ngo mama pero kena bakere uko tipi kwa tiba uso opposition tamba bwelari bo mama wasana ham bashir bashim bwada bomshi bomdo na mjomda bi aina mtu na bezu afanya bana rumwe bwana yeye aina mtu na bezu afanya okatunga jojo kabanu ngasina opposition yuwa nao shanu ntekanti wala gazali wala ntumamini wala uparana
yonda bomlo abude de bana ni platana bala la ngazali wengi azali o wanzu yake azali na kai mdo ukaya karito kana wengi azali kati azali emi mintu azali ngamfanyo e ola ulo azali yafanya je m'en fous o wanzu yake mnafiki arumwe bwana yinu nakai emhimo hangu mimi ndaka utabanja ndo jwa ndo azali na swa azali mimi tiangaje bwana kama Mungu ni stay wakati ngemiaje ukana mpaka ula ya haki minal mu'minina rijalun صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نخبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا je m'en fous o anzu ya fem nafiki ende ya karumo mro jahannama nakai o anzu ya kimruan rabo nakai o anzu ya kewakweli sha emi mina bami wakweli etifanya tibe habaru wanga tendo aeroporo kadonga tito wa radinga yele jikabwenesa kana azalinga bo ma opposition wa wano na azali amatomdana bieze mali azito mdiana bieze déplacement sifanya mdiana biye ezebarua ya zantiha mdiana biye o wandu enda onana nao obwo abila bana ba hino ke ekenga mi ba hanu tiono majeshi wali tengere ya mamadamani bido tengere ya jao bonjour vous êtes le responsable des manifestations oui qu'est-ce qu'il y a vous allez commencer je pense à 15h et vous allez finir à 18h c'est bien ça à 18h, on va pas finir. Sauf si vous lâchez l'imbécile que vous l'avez instauré dans notre pays pour nous écraser. C'est pas moi. On sait, mais c'est pas nous. C'est pas nous. Autour n'a bien. Mis-toi 100 points. Mis-toi 100 points. Et Wassaya, bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, non. Ça va où? Tu vois la pluie, tu vois. Soleil, on est là pour crier, vous allez dire ça va pas du tout. Ça va pas. Hein? Ça va pas. Vous avez posé la question, je vous ai bien répondu en disant que ça va pas. On a tué nos frères, nos soeurs, on n'a rien à manger, pas d'électricité, et vous dites que vous avez des relations avec les Comores, vous aimez les Comores. Non, non, ne dites pas n'importe quoi. Vous aidez à un criminel, à un voyou, à un imbécile, à détruire notre pays. On est là pendant 4 ans, vous ne dites rien. Vous dites, ça va? Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est la vérité. Si vous allez vous fâcher, je m'en fous. Je peux vous dire un mot? Bien sûr, vous pouvez dire. Et vous pouvez voir des avocats comme ça, vous faites une association samba. Va là-bas. Va là-bas. Association. Vous pensez qu'il y a personne qui ne connaît pas ce qui se passe dans notre pays? Vous pensez que les gens arrivent en masse comme ça en France, pourquoi? Parce que la France a instauré des criminels qui ravagent et qui prennent, qui viennent partager avec vous et ils écrasent tout ce qu'ils veulent réclamer. Leur liberté, leur droit en fait de vivre. Et là, vous appelez ces voyous-là, dire, oh bonjour Emmanuel Macron. Et les autres, les pauvres, ils ne risquent les photos. Ah, azala unana Macron, azala unana Macron. Lobi wa azali de soutien américain. Eh ben unana Macron. Eri unana Rugondasi. Voilà la question. C'est pas qu'elle est ma photo avec mna côté ya la wankudi. De mna costume ne makosha raba ndia unana na Macron. Ngamona onyi mtokuba alikazo alingwati wa toy. Angebe unana naye. Engena akili we unana naye ajobadi ya neema ya rere wa Komori. Acha la tema pesa ndio mole teli alisha ula shonka. Il a fallu l'hôtel ya bomo shonka. Il a fallu babza l'hôtel. Jane kuhune udutodo le shaula shaula utodo jwa upa shambio jwa la shaula zawana. Amengeka mambo ya Komori rente cinema. Journaliste na mundu ese habari mdambie sijirio montiju tiente. Arabini baraka de hula. Bala wa danyo de hula. Bala jauja. Ujo kangufanywa hazikana kanti ya doamba banwe jauja. Obwa bila kena paro kanti doamba bala barufunge jua. Bala ila refu de sahe. Bala la fait vunge jua jauja. Non, je m'en fous. Haina mkujo uzisi wake afanya unafika mwadilifu. Shamimi ngamjua hizo nafanya arumwe bwana tena jikete bala barufu aruba zana na dobi bala faru kombuda ju bala aribala bahisiwani azali aribala paswa jao aribala wele namna mtu tofanya hazi ai namna soja mbezu yafanya uhuswe bwana yinu ya uto azali aonana na wandu nabe afanya barua na zonese a déplacer nabe atoweze mali nabe kabati ujo undabaidu ya to
kabati ujo subuti ya me ukafanya ndogo shado quand tu me sola gada avant tambani lindi tambani tilo rongo tambani dazi tambani aina mdato daza ala fum kenti olange hula wenge hunu wenge jau ma journalist wakanti kwa naura bianogo za mradi kwa naura bianogo za muhimu shado tudujua azali haisa et un vieux kanti lelo aroma 3 aéroport Said Mohamed d'Ibrahim lelo azali ngo pashi hende da hobin j'utilise au journaliste kwambia emwanati wandu tunda mrambie wengo ndio waona nena do bingu belo chao na mrambie o agent wale bonsi juban wandu hindi yani ma mercenaires yani ma criminels na mjio muoni mtunda za habari mwambie wako muri wa leo omonje urengwa chanyi toni so wandu ha yabaja group wana sho hatuna jomba hatuna weba hatu walo no wana nyasi walo haya ngwajuka kwa rambia ukabaja mwetere yene ndego mtuka uonesa na mdorambie zo kuzijirio bonsi ju ba alwatwani sheiba tane ma journalist yalo yabo ne RT6 wa wandu watu wanakokana kufanya beti yabo kutoulwa wa uyanga bizo yafanya cha basi watu ndo kurambia roko zijiri na mdorambia azali ngo ndo hungu na nona ndo harumia hindi hajana hindi eshirumishi handa hu izo ndizo komori yanzu yaziju isheleke ngaranza khiriyat o wajin wanu walanda wanu wajana unda hobi ze pays de golf hala utahindi dio an Europe azali yako misafara azali yafanye mifumo bonze zo le teli no wandu yadungana nao ne equipe ufikiri bana de Jeux Olympiques wabala hindi banu komdomia ora likume mje mribeli le hindi no yoni mda kwamba alafu je shema diplomatie nje magionje manda hubo malaba mati lelo tsaivyo kimnati wandu kume wabwa bila Zoda Abdallah par exemple. Et quand on a sur le jour man vie là la chaula chawandu no la lomandu yo bira ija ni kando mihono agam da tushindo ka president ulona kili wongo konti wallahi bila heke azali da no rwanda wallahi ke wanu wafikiria wenti no kweli wa rabbul kaaba ekajodo kana nafasi ina bahanu ya tolo ndi ale ngarwa majirisi ngusi uho le long dia ula gevalini le long dia ula ruma jali ko le long dia ula ruma dine le long dia ula de ngume yelo ando swala le long dia ula wallahi president ulo nanti itona maji itona mwenje itona lapitali itona unono itona pa aina mahala ba joro makopa ya tsondi adungana de no nza shonga kwa ndao ngamba on dit non si la bijo ko develop tieke de développer ha umenya swala za jumabo malaba mati tieke de développer ha uranganya shuhudi tieke de développer ha odamdo da sushi aruma mindin tieke de développer ha kaina vio aina kati ya vio kanti Ibrahim na mo leader banti nazare da boni pashi ni general godo renda banu ba telefoni manda dai ngo tukofanya rugoda sivitena enda uzise aliswali jena mnaka uzisa yabo sesheli yabo uzisa morisi yabo urati utendete twangala wao basi ebanu mfanya je hata mmarele hena mnai ebanu mfanya je mdona match mfanya je mdona mwenje mfanya je mdona izo lizo ya mdumenza akili abidi afanye mtoto ulaba kutoramba kana azali ufanya chao benge wangu fikiri yenti yo kaza tutoka aina mala bato ure makopa ya tonde yange yongo zino au aina mala bato pari yani hambuzi ipulasha itwa ale aboje adufanya msama haba unumuji wanuo namniko utsungo ba wa mazarif namnike engozi bayo wakati nado kambeni chiroji waniyo namnipishe malondo ya oba yao gajo utamvwe kama ndone de legendo anduni fanyesha itwa ishobe mashishono wengwe ba wakati ngamfikiria wakuu utkofanya je miswiri ntone shade this miswiri nda kaptinza wagonzi ala fuende bala litinzo rilatengozi ashe yo ekiri ngabonro fanyo mikoba na inde nikata yeti yapo emindu yo niji baba mato fanye bala soup ezinyonga yo fanya ndina decoration atanga bonti boko urumia mauvura nyonga nyama ngamjwa nyisa yo ndo hula ndo ba wantu aina ba irugo so ba ko urumia ala fo ambuza nge esho shilo waruboni ari shoshe manele dima mdola ide ati arumende ninga mina mna jardin ya mazona tele basi wala yamba abo basi yode aina ba irudo abunge muhimu ba bwana wa mamba ka yakautinzamba kutonza ra registre le jila tena wabalia waje domo shele aba yode abaki deleji
yene namna azali aliyo anduka tona tarasi ya gonzi ana mnike ajabi shiele engozi shele kedo ndabanu abwelewa amdega bajafanya bakoshi yaje yado yeme emalondo shele kede nguzino ya yasa dada eno msheshele no president wanzu ya udensi wa boy ke ajoka disponible da paro na ndiaka disponible amazali il suffit tu ambayache il suffit tu mwambia ukana bomse kwa nuri kyoji yabuni jiwa miche mzaza he mwana jwa barla likuwa ma dera lemba ma ile tsena mnabuzi aparihani ha mbajini jwa barila likiwa bangabo wandu ngalikinga bomba ihumu mutsinze mumpie mumnike yale yajalo ihama ndiso bayishwedisha mbakisha abo basi jwa barla likiwa dine dera yabo jwa bangabo majilisi ya mwanzano wangu tsuo wako hama wandu wa serikali wamba ukana ujokana ezika jana likarume majilisi na jana kanso usoni minga mjo ya menya mito kumkupe omonja na mjokana shughuli yabo kajala likasuma na yujo komlalika gebidiyo ya jokango tsinzo mbuzi au mnagonzi bainge pa usunguru tena kana rintinge chukwa wahanido demdu tukanti afikiri ndo Jodi si habari wa Komori akanzara mwambieni ngambe homnari sala omi soban narizie madati wandu wanona azali narizie madati risala mwisonga mwibeho risala mbili ya imiji hangu niko byanza zija Facebook ngamweshele yao shaheri wakati ajaya kamba kujarumani wa ikoni shahera jana mbia kana kujarumani wa ikoni mutsimbi wa ikoni tambabu kaba sitabukwezi mtukufu abonzi na bombo ikoni tena shana mwone mna video to ibanu na mwone mna video ibanu bo Komori zila na kauzamba zija sayo inujuzi bo watukufu journali la Komori kamili litsohenda li irenge mafoto ya mria kaulo la basi shana ni mwone sene mana niluhamba ikoni kana ujua utibale namna inu karirantu odo dulumu kariranti bo tukufu sayinu bana awala sayinu ça se passe à Ikoni. Ça se passe à Ikoni. Ramona. Il a place. Il a place. Wanu Ikoni je crois que bujela ba utije. Il a place. Aina usiku ngarutungo vumbulwa na ya place. Rulisa wandu place ili zirenge aina usiku watu kama ba ya place. Kabati uromnyezi Mungu kabati mahakama. Uzu place ungo data inditen. Hanti ya ule place ya. Shakweli ba siri twonende ha magambe jazinu mduka namba azaliba. Ya jazinu mduka namba we azaliba si. Ya bwema bujinga fanya roma mete ngemi imi mjoke la Ikoni. Au mitsa mehuli. Ni onomji wa hangu uja utile namna nyokana ha unikoni sayo yanzwe namna hiyo kamona utobia madisi ezini ngoshko kuzambachi amumjua Top 10 des hommes. Ngamona basi toi bien madazine zinde zidungori tambisha alors tu ngere place wula wala ni kaja e place ngere ruma one chef wa e mabanti wa lejashi ya wana nyaso hafu
wanu wafungwa wanu wapoliliwa izongo za mahakama na justice yoti ndungwa arme kabati wandu wa domeni kabati meri kabati wandu bala wauka ndungo hamada zirando zirezudre shakolo ngwando do jibwane namna ila bala yajuka national de bala jotia mdu bala wajiracha libiti bala namna ila arumo mji hatu gezinu wajuka na mukwa kwa naula ni ndungo hamada zinu aina mda kana place bali jina unugo da sayindi tena ujuka udona do bila place sana usauhuzu au hanso gardi angwanga leo ikatuni para na niulize wasaten bainu ya hangu ngokona kopi ya makarita soisa ya huza urudi tena jogorenge ondoa ya huza ziliza mndu rachi emazahidi ambao maisilamu waswali warudi waje washuhudi wodo upande huu gezi no hapa samgo tukambache euroju komea yo maruha ezabilide za misamihuli yoti wono chabandu la misamihuli litwa Facebook wa mweze rezo au kabaka bunjilio ele picha hilo wa tukufu rizamba sisi au kana sisi ngarwano bwana bwana riwana o karanzo dawula haki shabatinizo yabo riuliliwa rifungiwa ridaraula wananyaswa ulo wafu wananyaswa ulo wafu yabonga rida hiyo haki ile swala ngilo bana basi sekondi ni moneseni amagari fanyi lo pare ngabugari jifanya opare alqibla rifanye zabari hizo ija ngabongo ndo la misamihuli wawo misamihuli ke walo la ngwajojo orengo kwa wawo hiyo ujamba aboye mwa hiyo kama problem sha e enfera tsa inwan le fotolinu wanumita mihuli derafanya zi habari zinu bana mani liveni wendo watukufu rikautanga ratwara burafi joni ya tuvumbulo abongo joka jau union de Comores tsalinu amtengezo so afimone et comité de pilotage al-Qibla na izo zontipi ngamona et kemtegeza hunu ngamjodona numéro du marché na izo zontipi maître d'ouvrage maître d'œuvre organe de contrôle pia al-Qibla ngatijare mjiwa wanadamu shiwi na ziwi aurende amayo unumchele ya ubalenda domele ya serikali sina rumwambia unibana rikubali rikebatima riwahomjiwa hatu warasumbushia wandu wenza shonga ritsunguhezi uno no wazata hatu no baba hatu ritipuhe mivubwe sha haina ruhamada zinzo wahane madoma na warenge ntinga bweze bijezi yanyisi wao inige jo hazeli kodi inige jo fanyeze mahakama inige jo fanyo mwenje indeze pare inu jau indeze saleri bagari unda wenzi yede namna wandu wakurumansi alafunga mwambio ni bana jarire mema twara abu wandu wale mema majilisi wandu wafanya inazofanya runjile mapesa nilera jitini ye pare sambwe mana wazali we udungo kazo mna kofia na mna kotiyo zungulio mijini lukumani alola mitamihuli uwo mndu mshiajiwa naye hamlola kabati ujuharaye arjomba shimeji bainge shimeji wa ajabu heze twabia raero wa mzaya wazirende yonti hatu voilà yonti na tamba fenti au kaba yalola mitamihuli ekaye hajomba atanti bale mazimeji wangu mtitambaze mutu ya namna hiyo shahabulia warulila mutu ataba sakati mahakama basi ngamwambioni edo amana wa al-Qibla voti waraunike confiance sidera jifanyili azali eti mitamihuli bainge eni mndu yashindwani nzaya yoto tamba ukana unudo mjini hanyu azali eti mitamihuli mjini eni niyo sidera iwa da sinani walo komori na sidera wa iyo ibidiwa hani serikali njia zofanywa ni serikali
njaparo unati diaspora wadu fanyeza ngoza habari si isi bora helelea wandu wenza shonga rarudi sene zakili zatu zenda vacances ridungo shatu do ndarado wazini ano pemba nduru wani kawa hila na udo abidi warisaidi basi titanga ni mshanga mambo ti déplace Allah ekanja fa faransa va ekeshuhuli hiyo ti paro njia rumwele bango la mitamihuli tamba almuradi mwabanga rijiwashi yao abefa siraba ngasima jilele ritijeri wa habanu mawuru mwede mdirwali ya wandu waje abo wajo ambe kwa surtout do wandu wari uliliyo mananyasi benge mutu hakana muo hajo simbu haya bondo ndondo hajo toweze mali bien sûr yarudia simbu haya mutu ulo hafu ne mwenza shoka u ndongo za homji wa hatu mdatendela libelili ya wandu bahari watu kaunika mndu kadha na kadha na kadha basinga mdido mimi tipara telefoni tipara ni mjomba wangu gaga animakinisha samba wewe unaanza wewe unistehi ifoni hurejeze estehiyo omze wa hangu mjomba hangu gaga zuki wangu Dr. Mhadina no waru abakana nari fanye bora do usove mitamihuli ngamonao gatukore ngo imagine izo ntipi asijibiwa neze projet izo pia zaonesi haya yabonga mstehema zuki wangu waze wa hangu zitabe sese ata zuki wangu bien sûr marumgombe na upia ode mazuki wangu shanga mambo ya ukana kangari tamiyawe pare hatu hiyo azalina tike hapo ngamjo kangu jwanza ya jela ni pare na mnipare iyo mwamba hamtiniani yaifanya tuyonge wabu giwa jalatu wandu wafao ngamia timlenje shemba binu inuda suwa mitamihuli na suwa mitamihuli riulilo mwana nyasi motu kemdo hasoma ngujo fanya hazi batina umezi kenguji amini abange na mjue ya ukananga mina wanama wa mitamihuli wenji walona utungu wala watola muhazini wala do wenye mutu wala do wanzani wa mutu wala do walona watwani ya wahensi ya hao itona mwenje itona rongo rijari tanga bano ritanga yabo ujoka uja harumweze mvuza hangu nawe ngebidiyo rikera Kiswahili sino natije hime kenga wana yo hanyu au mashughuli umpare ya jiazin sheshughuli yangu na tangada mimi nawe basi kutina dura yanda baliye yakobidi afanye yatupanya ujodo ambago ujo yafetea kake jafanyishi Allah kenga mimi namu garjo parsan yodo akati rijo urambulana pare mwenje izo pia izo zofanywa ni serikali njama mdia manene mwanzani wahe paminga mina wandu wa fami washilia nao ne mafujari yao kabati problem she ekamndungu lolo na wapar ekamndungu na haziyo hao na wapar she haziya hanguda minawe emndia ni ulilia emwanama hamandawe emndia renda wanana shohatu ya warenda mayatima emndia renda wana shohatu ya warenda watumba na wakana wanrome wauti wandu hafa wa wandu wa ulwawa ngabo difference ya entre mautun wa qatlun wanu maqtulin wanu wandu wa rohitu mdatele dare wandu ambango jori zine batima bo wanduza mutu ngwaona wandu yabo wauliliwa watanga ekanganyina rogoza hanyu na mashuri hanyu na mwapare banda mmono kawa wanadamu wawanza ni wanu mafanyanyani shekanga sina rongoza husu omji wa hatu mdatenda ribella wantu wallahi bila unipara huneleza kabati problem usikuna zaba mchomba wangu gaga anipara anirongoza unipara baho wilamin tiushilia wezuki wangu tijibiwa ne projet tamba kan almuradi mabanga rifanya abonga iyo ndio nakanza na bebano itamiro kajaka yabo khairu wa baraka njao ndakana tunda habari jana shukran maraba menji watu ni julisa shabo hiyo ngamiyabo haina mji waika yao wanruwa uliliwa ridoka na ubinadamu wanuka yadunga yao nduna dhulumu nduna ti dhulumu wallahi bila haina mdugo sojo soso ni Mwenyezi Mungu ekamru hibia wandu ekamru detourne wandu ekamru hakorompe ekamru harumia wandu Mwenyezi Mungu yabo sha na ridota wandu za fitina harume mijia hatu na ritandu za uporofite wandu harume mijia hatu rijo yenshindo rile bazima yenshi bazima ujo tende hondo wandu wakensi bazima ule ujo izo ndizo za lazimu wandu wafanye yaweka kajaka abo stehimiadi ekaka jaka yabo abo stehimiadi abo mshukuri sheka akabo na rogoza makiriza miji hatu na mjokana
eza hunda wala zoto mhundani karibu sikini anambapi izo ndezi habari na kanzani timisi emadisi yangu bana abonge ngamado na ukazakifu nimwambie ni ukana ngabo mnai jana tu mwanama shimeju wangu mtukufu Karim alias Abilis miu huona wewe rijuli zambabu zangu gozi njibana miu shukuria humtio daima wanduwa ishilie mwanadamu weibawa yanduwa tuwaba mtu fumusha wallahi basa komore ketedo ishilia mtu wamado kena na iko ujibiwa kama mshilo mdu amakarobo he sincerity ya ezenugo ya zamba host arabo ya na wanduwa tumomone vao ya kanati ya vaida zaka kajama bakabwa shezenugo yamba wallahi la adhim wala demro kana mdu yastafidi juma ifoni mshili kana urumilwa ni mtu kana na mweda mbecha munge miushukuri ya shanga mummeyoni daono wananyuho waheze media ngamuhumeyo mdorambia azalingo endonda hu daena ndo hani kwa hindi bala hindi dungana na wandu hindi warumia hindi wacha iliri dojua wajeni wali abo wajeni wata hindi nganzo ubadie Comordinia News mwende madona wandu wauliliwa wandu wafungiwa engwa enshiyo je wani kwa zihakiza hao mtukufu shamda sioni avyo ikanti au la azala wasui avyo ijuha azala isa pashi hizo kartina jani hizo si wa Komori na mdone se ukana ngamona wa mahala wasuli anu afa kama journalisti ni wanadamu maisilamu wa Komori wandu shahani wajo anza wamir wajo anza wapo hala pitali yabunga ni amjoka radio wa Salomo ntiani aparembi ujufanya accident ngoto bela pitali gujo senye gujo ngamile yabo aparembi goto kana rali kume wanze ule mbamkata umbazi obele mwana ukekundu yabwe maisha yo pia yari kwensi mdatuna mbakana mimi ntuza mbata mimi ntie yesi mimi opposition ashe ngabu binadamu abunge ngelazimu mdonji yo muoni morambia aina usiku tsocho abanuramba azalingo do tsikata emisafara inu pia aliswali yafanya mami iliwanu suyabo haudoze lisezi lo Komori yabo pia ele dima alirengeza ulozi wandu wakaula wakahunu wandu wazia israfi yo mami iliwanu wayafanya makumena mine na mdonji ya muoni meribyanulia basi wandume si umdungani si umushiliani mtukufu babanu kabwandu sitona kaza la pashia mezi wale mbili ya wamnike mihono awanikeze manjana maileni mdu adeza hebas azala wasila azali haja journalist ento leita mak enko hita yamanga mamba wanyima journalist shoibata na mtomole malale baba mbaza wiko hizo pia wani zo ni mbato twa mina mnayo ba ya taze titre l'arrivée du poulet l'arrivée de pastor l'arrivée de riz wote journalist où namdabi yesen ko rantori si jori do to mahala we ya maudu si jogro habo ndo pasha hitwa juzi hudungilo abatatska uskini ya tikala mina miraji chimejo miraji ko pera tiko garina gura mina wallah ha kari mutso to ya adungilo abantu da mina irikabori yamba hata wallahi nadim edeziro shide akibaba wakambeza kweli na mwishilio wa uliliwa na mwishilio wa uwa na mwishilio wa tolo muhazini bonga wandu wengi watungori para bantu oshitaki kana wahibazi vijana basi mahakama kaendonda na muzise na muinvestige na muzikana ebana projet ino wandu sabari ya tsuwana ndukata ebana mniko hindro msafara uno envio zinunga mlipa hindi ebano ezeloteli ebano chao izo pia ngela simu wandu wa tsitu ebano mzatsa madagazo basi ebano mzatsa faina ebano kenge na mgoshele ebano zila ebano zelikoli zenu na mfilme zelikoli wandu wazione na mfilme zepare ndo wandu wazione pasha mnanga wana mbese montongo wana gar pashi yabo zunguse ikoni yo wona dungo jawo zina wamba ukana wala mdido haja uono mji walo le namna uliyo kairenge bale mdu mshama ndeza nyo kodati yo mdima baki babe se kodati wa epare jo kanche marani yo mwisha jose shawadi shawadi ya bajuzi ameze votike joka ure wanga mndugo ambari wanu kwa naka ujawareze votike koni wani ikoni wangu watuko pirada wavi wate ikoni wate warese wabale makiesi yoko utipare ya ujayu
Osku halali kiwani Muhammad Abdul Hamid ataka ufungu lia ikoni. Alafu ambaye wanu virinda. Angarjo kufanya Jozi adai haswala ikoni. Angarjo jalifanya zadunga banarege mikiro. Alhamdulillah angarjo kare angarjo jalifanya wakama ngo aluza wangu azali. We azali ya haswala ikoni. Bani zo de promesse azali ale amini ukananga mjo fanya jawo harumwentina. Zongo azali ale amini yoge joka jala hege jomba lia daina o ambao kurandon. Awage abo igomna indini nsuko hamba damina weza utukufu wao ona bantu bamwe abantu ko mtujola zandu angalia shae namna hangu nawe tionokana kairin mwambie ni okana on a besoin de savoir plus de ce qui se passe dans notre pays et ma étranger on ndinji ushindoni eze prix omo l'hôpitali namchie mwone film mo l'hôpitali namchie mo l'hôpitali mu tunde mwone namne ze l'hôpitali zili namchie mo bureau mwone Oba is parents that you le domaine c'est le timu roi da wana la timu roi balona kofia wasonyao sonye kofia wala wakati watu babzaziri za wakati watu kuangalia naja basi woja mtu wala okama bala wala ufanyi haya ukaweche hapo ndani hapo ha kabati mdo nazi ola duwali mna waliopi kabati boy tu non kwa balona kofia wasonyao arumasi Chabala kwa juja mtu bada jata mba kirtasi. Nduja mautu. Abade mfumdal. C'est le préfecture ina sukuna dai yobo gojo mlibando mala shangu upara Musa Ibrahim. Ina katolo préfecture. Préfère akajaja abongo juja ebanu we yokanda ho préfet we. Ewe yoja sanda ewe mndu we. Ewe yokanda ho atuparo jabanu wa mona maudu. Na balando wale bala pene mdo wa yukutonja nto hana nyinoro haba skabati hasi. Shabongo tuamba eda uje usiku wa sayana na wili na parembi na chali bits. Uno haya tinda upion. Onge yo des messages à ma opposition. Mdaza na mtikenti mdamba ukana abudu olange ya zalifa haringe ge opposition olange jao olange sente olange jao. Haina mdu nafanya hazi. Haina mdu nafanya hazi na mna bakudo ya lazimu. Ya jao nese ukana ngomonao. Tituama pesa kadha zinde zebaru wanazibe haki de reception za waswili ondo wandu naonana nao namfanye zebaru mbeshema ikisali yoka qu'est-ce que tu es en train de faire avec ce criminel nambeshe Ben Salman on a pensé kunna nadhunnu annakum tuhibbuna juzur al-qamar lakin ta'rafun jayidan anna hadha ar-rajul huwa qatilun huwa zalimun huwa mujrimun la tata'amalu ma'ahu mtifanye mahadisi danyina yebanga rujuu ya menya izo ndizo ya lazima watukufu eni mtu afanya hazi mdati kulamba olange oanzu yede ya magari ya zali na magari utuhanza she utuhanza na baki gari rompira habo jua hea ulotere na rompira ulotere na rompira champa tikenti alomba kana abantu amaidi hende saidi hende kajaja jau je m'en fous mimi hangu kama toni wani na azali toi manu oide ya yali pausu o ingenda ekatida je m'en fous nata azali mimi au elateralika chanduka ya daine mili hapo mimi nanti telebi no telebi wewe mina mwana madada malo mzee na Ismaila madamsa kati na kaurumpira bahimi abakana anduda zane de nate maili yabo la funje ndo mtino wa mamarar basi o unabi adamuli et défenserie ba Ismaila de gardien amba obai ka utia mulapeke we wajunja bival banko si ushinda na si utama pari yajia ba ino tia wajo kweli ezinji wakauzi yakarija ka uchindo ina kipia cha wala mieda vanu mbala mahanga usikubini ya ikoni miswala tuambia yabo mbala mikoba ino yajibo fakhar jamtuma bimbale mdohenda miyoda atilo hata sa equipe adversaire ya ikoni Allah yazimtana yabo mbala mikoba aba mbala bi ndaza wako ebate ke sitama shashide ke sitama ili
mpira basa johelele watu wanule loti kaundwa wana archive wa hale kabisa mtohelele ya wanadiga jamii si Cristiano namda tuchondoka za mpira mtobo de malali ndo akatira kaura mpira basi abo rishi ya Mr. George Weah arumwaye ndo wadiseze rishi mila wauri kawatiti sa George Weah mwahiri mwono baada ya wemri ajayadisa alhaji lamonao hao nyima jamduga television ma defense wali wabasa makoko hatu no watata hatu ranze ma defense wali wabasa anyway le wampira na la classe arumia Afrika wili ajaya tatemba huma abagabo mametswala hunga abo drogu banga bo wao shawoi umdafana ya utia anduko jarambua na ukoshana na dunga bondo wanudu atogeza ntona haja na mpira aba santino afili dunga abo oyomba patron de patron wa mpira ndio yake bai na warenge Ballon d'Or machana manani na migo shenda andu wa mpira namna myarongo mpira ni namna heze pass basi oizi dani robo juro terrain akilifanyasi we aranganya no le great aranganya president wa federation ya Faransa na kajarongo wa zalisi hii de mpira namna yako otiso mpira urenge neze pasi neze triple ne tartibu mbukumkomtamjamjusemu egara ne mpira kama ni sugar hit adunga abondo adunga ndo oyi weide mndu atongezana ulatiri koza hae zinji wayata zidana mkubali na mwendemo aoneze video za oyi abangena mretse tashahura ne ficho ba weyema defensi pieze Maldini na waina mndu yakobra mpira zekana varo pia atazidani wae hamba mimi njaona amadoi amadoi ide jora hangu mimi arumo mpira dunga ala mavara bainge warenge Ballon d'Or majana manane na migoshenda kiketsuna bahabari jori ndo yi arumo mpira mdunga do yi yakubali kawaide mzee ata Benzema waliyo abasano pia wamba oyi engetsinde abo yaja kozema gunguno ajotengeza ndo mpira pia waliwaziwa na mwedemo mwone Barcelona na mwedema mwone Real Madrid na mwedema mwone haina kipu ya henda pia hiyo ndizo rakanzaro mambieni apange agori kaza ya tukanzaro tuominikani mna picha mtiti ya husu ze habari mwishie mna jimbo wa bwana wola ya mheza yakawezi za gozibi ili mnambuendro zabari wakodo zilio awange na mwishie watukufu mdambue emru ya tawali ya nchi hatu wala na mwishele jimbo la nyumeni la tungi wa gozibi na mananya siwa hii na mwishie ndo hivyo ambao mwishie andurambie mahala yala ya ambitsamba zeli jimbo linuho siabo mdawe
imne jana shujan ya hezele jimbo lino hate mafundi na bozinde zaki shaka batata fundi ujo subuti ya ambe jazin. Bravo imne jana wele jimbo ya liheza. Shukran, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa lafa minkum.